Good afternoon, Ilocano learners! It's been a while. Mag-Ilocano vlog muna tayo. Para dagijay agsad saludsod kinyak idi, kan dagijay agbirbirok online, no kasano ti agprepara, ti bunga ti marunggay. Para doon sa mga nagtatanong sa akin dati, at para doon sa mga naghahanap online, kung paano iprepara ang bunga ng malunggay, intabuyaan ni Mudra no kasano na iprepara ti bunga ti marunggay. Panoorin natin si Mudra kung paano niya iprepara ang bunga ng malunggay. Let's watch! Nasaan kaya yun? Hi, baby. Lola is busy. Apay kastaang, mama. Para madurog. Pumunta yung lasa ng bagoong dyan. Yung lasa ng isdang bagoong. O, ayan. Ano ba yan? Ilocana style? Yes, this is dinding. Ne, ikasta-kasta yung ano. Iganyan-ganyan nyo daw. Nadurog na. Oh, mausok. Okay. You're done with the So, what's next? chicken. Ikabil yu day kwa. Inihaw na chicken. Yun na nga, chicken na manok. Drumstick. Leftover. Leftover dayta. Put the sibuyas. Ne, kinabil na dayjay kamuti. Ikabkabil nan. Basta latta ah. Yun kastalata. Nahaan mat kaya't nga agsarita ni inang ko. Ayan naman po magsalita ni Mudra.
Mhm. Okay. Kaput? Yeah. So that's cooked. You need to cover it again Nalutong daytan. and boil once. Boil once. Yes. So if I saw like boil like once, that's done. When it bubbles, we'll see. We'll open the lid. Okay? There. Ay, okay. Ay apo. Titikman Ramanam. ko. Ikaw naman, oo.